Suasana corona di kota Perla. Biar aja dulu ya. Biar aja dulu ya. Pegang aja. Hai, Bina. Ke bawah lagi. Itu langit yang direkam. Mana ada? Jangan jalan kok. Jalan. Kalau di atas lah. Ngomong lah. Sepi ya guys. Bilang. Sepi ya guys. Kenapa kata lagi? Jangan sepi bilang. Padahal udah jam 8:30 nih guys. Padahal udah jam 8:30 nih guys. Nah, nih kita memasuki kota Perla. Kita akan memasuki kota Perla. Perla. Ini keluar duit itu nih. Sila pegang. Dari rekam bapak bilang ini pikiran corona. Ini super anti corona. Pak, kan?